ریڤەبەریە خوەسەر دلێبۆرینە گشتیدا زێدەی 600 گرتی گۆبێتری خوا ئەندامên ڕێخستنا داعشێنە ji zindanên xwe serbest berda. Piştî derbasbûna 48 demjimêran li ser berdana endamên rêxistina Daişê, teqînek li gundê Hînoyê bi serbajarê Qamişlo ve rûda û di encamê de di sivîl birîndar bûn. Bûyera teqînê nerazîbûna welatiyên Qamişlo derbarî biryara rêveberiyê zêdetir kiriye ku dibêjin dever gelek qurbanî daniye û berdana van kesan dê bibe sedema vegera çalakiyên teror ji bo deverê. والله مقلتي طرسن ودو يعني هم دو بو اف حالة شي بو ميطور فجري وشيك يعني قالك اف خطوة نكربانة غلط بو يعني مقلتي طرسن انا تهري كل اي لحظات ترص تفجيرك شيب ارهابينا يعني بشكل عام هيك يدبي شما بردان ارهابي بردان يعني طرس كتنام لا تكفر خدا يعني بري وقت قرت انه يعني امان شي بس منها بشتي بردان طرسك مصدر كتنام دوانه Tevîgopraniya xelkên deverê nerazîne ji biryara rêveberiya Xweser lê hejmarek ji xelkên deverê pêştgirin ji biryarê re ku dibêjin kesên hatine berdan destê wan di kuştina sivîlan de tune ye û berdana wan gaveke baş e. Her wiha didin zanîn ku berdana van girtiyan baweriyê di navbera pêkhateyên deverê de ava dike. Ji bo millet bêhtir girêdanek bi hev çê bibe, ew jî li xwe vegerin ji ber gelek ji wana ne هن جوا بزور بو هن جوا ضغط لوا هاتبو نه هر کس کسی گو خوینا و دست ملتی کرد هب او معنی نه هر کس درکتی الذين غرر بهم ولم تتلطخ اياديهم بدماء السوريين. Di pazdê vê cotmehê de Encûmena Sûriya Demokrat di kongereke rojnemavanî de biryara lêborîna giştî ragihand. Lê di heman demê de tek kes kir got kesên têne berdan, destê wan di kuştinê de tune ye û bi gerîntiya rûspiyên deverê ev biryar hatiye standin. Di dema gorîveberiya Xweser dibêje goma tirsî ji berdana van girtiyan tune ye, xelkên deverê dibêjin eger çalakiyên terorî li deverê rû bidin, rêveberiya Xweser dê berpirs be di ber vê yekê de. Lava Saet, Kurdistan 24 Qamişlo.